Pastor. Yebo. Ngifisa ukumhlebela indaba enkulu namhlanje nesi. Amen. Ngibona mama wenu. Eh. Mhla ngiyomlobola. Nangu umkhongo. Ngiyabona. Yeah. Ngiyabona ubudlelwano obakheka phakathi kwami naye usuka kude kanjani. Sibona kahle. Malume wami nezinye insizwe ezazikhona naye wayekhona. Angithi yabona ngoba ngangifune kube khona umuntu ongesisona isihlobo angithi yabona. Ozoba neqiniso. Kuyadinga uma kwesinye isikhathi uzoyo lotsholelo kube khona umuntu ozoba neqiniso ozobona namaphutha. Angisho ukuthi makuyolotsholwa akufanele ukuthi kube umndeni kuphela. Mina ngaleso sikhathi kwakuyileso simo leso waba khona umalume angithi yabona. Waba khona omunye wesihlobo ngase ngithatha yena wayesengena namhlanje useyini yana sesihlobo sewubhuti kimi akukho angakwazi ngamakhosikazi la ekhaya ngoba nomshado wesibili solungisa kahle waba khona futhi nakho ke lapha engiyakhona ngithi niyambona na ukube wayelulazekile nesikhathi samalobolo ngabe lo mshado ndeke ngithi yabona uma besuka bephuma emsamo ngayizolo ngangibikile ngenza into ethize okwasemsamo nakho konke ngabika kobaba ukuthi bayomlandela lesihlobo esihle ngithi yabona eSwazi angithi yabona amagama amathi mabehamba yena ngathi uyawakhumbula ngathi ngicela ningamlulazi ngathi ngicela ningabuki izici zakhe ngathi ngicela ningakulaleli noma ningakuzwa ngabanye beyihlobo manifika ngoba kuyenzeka bethi safika nje bakho ngiqhamuka omunye bemuza sekhuluma oh hey kwazwane nenhlanhla ubani nezingane ezingaka bekhuluma mabombe nje kitchen ukuthi ngizwakala ngithi yabona befuna ukumlulaza nje khona sekuzokhulunyela ekutheni kafuka amalobolo ngafika ngakhipha inkomo extra ngakhiphani inkomo extra ngathi ngiyacela ukuthi lona yomlanda ngingawudlala umdlalo ukuthi kulokuthiwa kuyehlisa ngiyawusaba lo mdlalo ngifuna nikhule ngawo umdlalo wokuthi kuthiwa usenjena ase kwasha kwacima akafundile lana kwasha kwacima ngoba nabo ngangalindele ukuthi bamgqokisa amajazi ezolotshola ukuthi bafaka ukuthi uneziqe ezingakanani usebenza kobani wenzani ngangakudingi lokho angazi noma niyezwa yini kodwa kumnandi engifuna ukukhuluma ngakho ke bathi mabefika abayidlalanga lo mdlalo abayicanulanga idlozi belokhu bephuma kaningi beyo negotiate belokhu bebuya bephuma ngithi yasecasuka idlozi lokuthiwa ke siyohleba ngithi yabona ngoba suke beyazi into abayiyena engangicelile kuye ngathi ngicela into eyodwa beyongilandelani isihlobo esihle inkomo zayibikwephi emsamo ngangibikile ukuthi balanda bani wakwabani ohlala kuphi angithi yabona vele baya kubo inkomo vele seziyazi ziyolanda isihlobo esihle kuphi kwabani angithi yabona bayadlala kahle ke ukudlala kokulobolisana angithi yabona kodwa bazange bamlulaza abazange bagubhe imfihlo ngayo ukuthi ukhule kanjani kwenzakala ngayo iyodwa into eyabhekwa kuphela ukuthi inkomo kanini isekhona yini angani maniyezwa yini konke maqedwe kwenzeka same time ngangimcelile nawe ngathi ngicela wenze sure ukuthi wena njengomkhongo ungakungeni ukuthi awunandaba lapha kwenzakala landelela ukuthi bayayibika lezi inkomo benze yani bayibika yini nangwadlala leyo ndima ngoba befuna ukwazi abantu awuzange kwenze lokho Njalo. wabalekelela ngoba babengazi zabikwa kodwa mabephuma ekhaya baphumanga bewakabani baphuma behabakabani baphuma besibonga sisodwa siyongicelela bani yena uma eza yena bezokhomba ukuthi baba bathathu kuthiwa sifuna ukubona ukuthi muphi angithi yabona bamkhomba kangithi esikhathi bemkhomba gcwaliseka ukuthi sekwenzakaleni selithethiwe icala uyena ngempela lo uza kwabani ekhala kithi angazi noma ngithola uthi benazi yini ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi mase kuphele wonke umcimbi behlukana abanye ushawa amafoni hayi sambe kahle lapha hayi no sikhiphile sashazo hayi sesizobonana sengilate ngibona ngisale sebengidropa kuphi ngibamba itekisi wrong ningakuvumi babuya bonke beza kuphi ekhaya ngabuyela nabo kuphi emsamo ngayobika ukuthi hawu bahambe kahle ngoba kwakufanele babuye bekhona bakuphethe okugcwalisayo ukuthi kuthiwe lapha hayi bayabonga ngokuthi ke nenzeni sibalobolele kahle angithi yabona akwenziwa lokho bayahlukana abantu behlangana fanele nikuvuselele nini bancane namhla sesambile emhlabeni ningakuyeki lokuthi babuyele emuva bakhona ungene endlini lapha kade kukhulunyelwa khona siyabona nina bakwabani sibadilizeke manje lamakhehla ngoba bazohamba nawo
phela sidine sithi abakwabani sabathwesa amakehla kwabani fanele babuye bezowadiliza ke lana siyabonga ngoba phela bebe umlomo bona bobani kwamakhehla la ekhaya yiwo kade negotiator la yiwo kade khuluma la ilandela abani isihlobo esisi mabebuya sekufanele sithi awu nina bakwabani siyabonga cha sewuzohamba kahle ke bani wakabani makhehla abo kasiyagibela phezulu kwabo angithi yabona lawo la ekhaya kasiyabonga sekazi usebezodinga ukuthi awu isihlobo esihle siyeza angazi noma ngiyangithola yini uma ngicabanga omakoti bangakanani ababakhohlwayo abakhongi babo unetha uma ngithi abakhongi babo njengaye wakhongelwa ngithi walandwa yena ngithi elando sazi na ngithi abaningi bamgcina ngaleso sikhathi kuphela umshado phinde uyazabona after 10 years kodwa inqobela ekhaya yathi ungamkhohlwa umuntu owenzani owakulande into abenzanga kini wazoba umakoti wami nangi phambi kwethu